ivuga ko ifite ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda zagiye muri Kongo. Icyo navuze aha ngaha cyasubizaga ikibazo cy'uko u Rwanda rwaba rushyigikira M23. Navuze ko atari byo. Navuze ko icyakorwa cyose n'ingabo z'u Rwanda cyaba kijyanye no kubungabunga ubusugire bw'igihugu ndetse no kurinda umutekano w'abaturage bacu. Ariko kandi nongeyeho ko ibyo byose bavuga M23 uyu munsi ifite aho yaturutse. Ikibazo gikomeye cy'umutekano wahungabanye bikomeye imyaka myinshi 20 irenga ishize hafi 30 mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse rimwe na rimwe bikototera n'ibihugu bituranye na Kongo birimo Rwanda, bishingiye kuri jenoside yakozwe mu Rwanda yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho ingengabitekerezo yayo yimukiye muri Kongo ijyanywe n'abari bakoze jenoside mu Rwanda, bagiye bashyiraho n'imitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Hari indi mitwe yagiye ishyirwaho nyuma, imwe igiye ishyizweho n'uburyo bwo kwirwanaho kugira ngo bahangane n'iyo mitwe irimo FDLR n'izindi, harimo na M23 y'ejo bundi. Rero ushaka kubona igisubizo kirambye ku mutekano muri burasirazuba bwa Kongo ndetse no muri aka karere, agomba kureba ikibazo cya FDLR kuko nicyo kibazo gishamikiyeho ibindi byose. Imikoranire ya FDLR n'ingabo za Kongo nayo irazwi, n'izo raporo zivugwa nabyo birimo. Iyo bagiye bagashinguzamo M23 na government y'u Rwanda, icyo bigamije ni ukwerekana ngo dore ikibazo ni kiriya, ariko harimo ibindi bibazo byinshi. Harimo n'amagambo akoreshwa muri Kongo bivugwa n'abayobozi batandukanye bigamije bita hate speech, bigamije kurura urwango rureba cyane cyane abavuga ikinyarwanda, by'umwihariko aho Abatutsi bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda ari nabo bakoze M23 kugira ngo birwaneho. Rero ibyo byose gufata akabazo k'ejo bundi ugasiga icyabiteye ntabwo bizazana umutekano urambye. Ariko kandi twanababwiye ko nk'u Rwanda natwe dukeneye umutekano, kandi hari uburyo bwashyizweho n'akarere turimo ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, hose turimo kandi twiteguye gutanga umusanzu wacu kugira ngo umutekano ugaruke muri aka karere turimo, umwihariko muri burasirazuba bwa Kongo. Ariko ikibazo nyamukuru gihangayikishije u Rwanda kiri no ku isoko y'ibindi byose ni ingengabitekerezo ya jenoside, ni FDLR kandi n'imikoranire yayo n'ingabo za Kongo. Ikindi navuze rero nuko u Rwanda nk'ibindi bihugu byose rufite uburenganzira bwo gufata ingamba zikwiye kugira ngo zirinde umutekano w'igihugu, zirinde ubusugire bwacyo, kandi abaturage umutekano w'abaturage nawo ubungabungwe nk'uko bikwiye. Akoze nyakubahwa Minisita, mu bindi byagarutsweho hano abanyarwanda bifuza wenda ko mwabibasobanura neza nk'umurongo byafashweho ni ikibazo cya Paul Rusesabagina. Yanagikomojeho ko mu byo mwaganiriye na Perezida wa Repubulika nacyo cyari kirimo cyahawe uhe murongo. Ngira ngo hari ibibazo byagarutsweho byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icya Paul Rusesabagina n'ibindi. Umuntu yanagira amatsiko yo kumenya uru ruzinduko rwe mbere na mbere rwari rugamije iki? Bakoze. Ngo uruzinduko rwe rwari rugamije gutsura umubano hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bisanzwe. Ubundi dufitanye umubano mwiza, dufitanye n'imikoranire myiza mu nzego zitandukanye n'ubutwererane, hari ibijyanye kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, gahunda z'ubuzima. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaradufashije mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19, ariko hari na gahunda zindi zo mu rwego rw'ubuzima dufatanyije.
ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Dufitanye rero gahunda nini y'ubutwererane kandi igenda neza. Ibindi bibazo rero ni ibiriho, ni ibyo ngibyo by'umutekano mu karere kacu, harimo by'umwihariko imirwano y'ubuye mu minsi yashize mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bikazanamo n'ibibazo ku Rwanda, kuko nk'uko mubyibuka mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa gatanu, mu kwezi kwa gatandatu hari ibisasu byagiye bigwa mu majyaruguru y'igihugu cyacu, ndetse bikomeretsa n'abantu, bisenya n'ibikorwa remezo n'amazu y'abaturage. Ibyo byose rero twese byaraduhungabanyije, nibyo byari ngombwa ko biganirwaho, kuko nk'uko mwahoze mubivuga hari ibirego byarezwe u Rwanda, ariko habonetse n'umwanya wo kugira ngo tubasobanurire abashyitsi, tubasobanurire neza uko ibintu byifashe muri aka karere, be kujya bafata akantu kamwe k'ejo bundi ka M23 biyibagize isoko y'ibibazo bindi byatumye na M23 ibaho, nk'uko nari maze kubisobanura mu kanya. Nanone ikibazo cya Paul Rusesabagina, twebwe nta kibazo dufite. Paul Rusesabagina ni umunyarwanda wakoze ibyaha bizwi by'iterabwoba, yashyizeho umutwe witwaje intwaro, uraza wica abantu mu Rwanda. Uwo mutwe n'uyu munsi ntabwo urasenyuka, uracyariho. Yarafashwe, acibwa urubanza mu buryo bwubahirije amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga, ashyirwa imbere y'inkiko, biba no ku mugaragaro, bishyirwa no mu ndimi zitandukanye kugira ngo abatumva ikinyarwanda bumve ibiriho. Kuri twebwe rero urubanza rwararangiye, rwaraciwe burundu, yarakatiwe, arafunze nk'abandi banyabyaha bandi bashobora kuba bari muri gereza kubera ibyaha bitandukanye baregewe imbere y'inkiko, zikabacira urubanza, zikabakatira. Twebwe naho bigarukira. Ibindi barimo ngo ni umuntu wari ufite ibyangombwa byo kuba muri Amerika, kuba yagirwa uburyo we amategeko cyangwa se ibyo yakoze byirengagizwa, mu gihe dufite abantu babipfiriyemo, mu gihe dufite n'abandi bakomeretse n'imiryango yasigaye aho ngaho, mu gihe Rusesabagina atari nawe wenyine waciriwe urubanza. Muri biriya bikorwa bakurikiranwagaho harimo abandi 20. Uyu munsi rero gufata umwe gusa kuvuga ko kubera ko yari afite ibyangombwa bimwemerera kuba muri Amerika, ubwo ibyo yakora byose mu Rwanda ntabwo bikwiye kwirengagizwa. Ibindi bagenderaho ngo ni umuntu wabaye ikirangirire, mu buryo nabo babigizemo uruhare kugira ngo agire iryo zina, bakamwitirira ibikorwa bitangaje twebwe hano mu Rwanda tutabona. Kandi ibyo yakora byose, wakore n'ibikorwa ibyo ari byo byose bihebuje, nta gikorwa na kimwe wakora cyatuma hari abakubwira ngo ibyaha byose uzakora wowe ntabwo uzabikurikiranwaho. Ibyo ngibyo nibyo twabasobanuriye. Twebwe rero nta kibazo gihari. Umuntu yarafashwe, acirwa urubanza mu buryo bwubahirije amategeko, ahabwa uburenganzira bwe. Niba atarabashije kubukoresha niwe wabihisemo. Uyu munsi icyo kibazo twebwe kiri ku ruhande, yarakatiwe, ararangiza ibihano bye nk'abandi benshi bakatiwe n'inkiko. Kugamburuzwa kwa guverinoma y'u Rwanda ngira ngo ni ubwa mbere byaba bibayeho mu mateka y'iki gihugu, ariko ntabwo biteganyijwe. Umuntu yarakatiwe, afite igihano yahawe, arafunze, azarangiza igihano cye. Ibindi bijyanye no kuba yarekurwa cyangwa yagira ati, ibyo byose bifite amategeko abigenga, kandi hari ibiba bikeneye kuzuzwa kugira ngo n'ayo mategeko abashe gukurikizwa. Rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga, ntabwo ntabiriho, ntabyungira ngo
n'aba bose nicyo baba batekereza ngo igitutu ngo biracika ntabwo bizabaho. Nagira ngo dufate ibindi bibazo bibiri hanyuma dusoze. Murakoze honorable, nitwa Scovia Mutesi, ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru mu rwa Gasabo. Nyakubahwa, umuntu akumvisha uvuga ko muzarinda umutekano w'igihugu mukasubira nanone ku bijyanye no kuba abatutsi bo bavuga ikinyarwanda bari muri Kongo ariho hakomoka M23 bakabihuza n'u Rwanda. Natwe turibaza ngo kuki bihura n'u Rwanda ubu buryo bwo kurinda uyu mutekano munavuga FDLR, nuko mushobora kujya muri Kongo guhiga FDLR cyangwa gufasha abamusa nkaho muvuga ko inkomoko y'ibibazo bafite bikomoka ku bari abanyarwanda FDLR. Murakoze. Reka mbisubiremo, ntabwo u Rwanda ruzugera rurenga imipaka rugiye gufasha uwo ari we wese mu bikorwa arimo icyo yaba aharanira cyose. Ntabwo u Rwanda twohereza ingabo mu mahanga gushyigikira leta zihanganye n'ibibazo by'umutekano, murabizi za Central Africa, murabizi za Mozambique, ariko ntabwo haba igikorwa kijyanye no gufasha umutwe witwaje intwaro uwo ari wo wose. Nanone ariko igihe umutekano w'igihugu ubangamiwe, ukaba ubangamiwe n'abantu babarizwa hanaha cyangwa se bakora ibikorwa bari, kuko byerekeye n'ubusugire bw'igihugu, ntabwo bivuga ngo umuntu agomba kuba yakinjiyemo. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko muri iki gihe ushobora no guhagarara, ni nk'uko nahagarara aha ngaha ngatera ibuye ku muturanyi, ntabwo mba ninjiye mu rugo rwe, ariko umutekano w'imba nawuhungabanyije. Ibikorwa rero byakorwa ibyo ari byo byose biba bijyanye n'uburyo uwo mutekano ubangamiwe n'icyo uturukaho, aho kiri. Ibyo nibyo bishobora gutuma icyemezo cyafatwa cy'ibikorwa byakorwa cyajyana n'uburyo n'isoko y'umutekano muke uko bimeze. Abantu binjiye mu gihugu ushobora guhangana nabo ukabasubiza inyuma, ariko buriya niyo bahagarara hakurya bakarasa cyangwa se bakisuganya ukamenya ngo barategura igitero hariya muri metero zingahe z'umupaka, hari ibindi bikorwa bishobora kujyana n'iyo threat n'icyo kibazo cy'umutekano ubona kiza. Ntabwo abantu bakwicara gusa ngo bategereje ko abantu bashaka guhungabanya umutekano babanza kwinjira mu gihugu bakica abantu bagasenya ibikorwa remezo bakagira bate. No kubabuza kubigeraho ni imwe mu ngamba ishoboka.